workers. Nĩ gĩkundi kĩa andũ arĩa mendagia kĩmwĩrĩ magĩteta kumana na riboti ĩrĩa ĩrĩga kũrekererio nĩ ceceni ya BBC ya ciana nini gũkorwo igĩkuruhanio mawĩra-inĩ ma kwĩyendia kĩmwĩrĩ, ndeto ĩrĩa maroiga onao matingĩmĩtĩkĩria. Mimi leo kama mfanyikazi na Mkenya nasema hii sheria inanikandamiza, na mimi na wanawake wenzangu tumejitolea ama Wakenya wenzangu kufanya hii kazi, na sisi tunafanya kazi kwa sababu tunatumia kiungo cha mwili wetu kupatiana service. Nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ kũregera harĩ kũgiria ciana kwĩingĩria wĩra-inĩ wa kwĩyendia kĩmwĩrĩ, makiuga makoretwo makiugĩrĩria ndeto ĩno kuma mwaka wa 2018, no thirikari ĩkaũhingĩra ritho na gũtiganĩria ciana ikĩruta mawĩra ma andũ agima. Sisi sex workers tumejipanga na tunajua sheria pia mahali inatuelekeza. So mtu asikuja anachukua sex workers anahatarisha maisha ya muuza ngono akisema yeye anatafuta views. Ukiangalia documentary kama hiyo imecause a lot of problem in Nakuru, imeletea wanawake wengi shida, na in fact iliacha pia violence between sex workers. Watoto wanaumia. Serikali it's high time itoke iongee ukweli. Hata kama tunataka kusema yes, wamesema hapo haijafanyika, lakini kwingine research ndio hii hapa imesema imefanyika. Tutoke tutetee watoto wetu. Watoto wana haki ya kuwa watoto. Hakuna kitu kizuri kama kuwa mtoto alafu ukiwa mtu mzima ndio ufanye mambo ya watu wazima. It's so nice to feel like a child. So let's allow our children to be children, and we are here to condemn as the sex workers, and we are saying this is one of the things we put even in a report. Na hawa watoto sio sisi tuliwa mobilize. Wakati mmoja alipatikana hii research yetu inaitwa snowballing. Kama unajua snowballing inamaanisha unapewa ka coupon. Wewe kama mtoto ambao umepatikana katika streets, ukipoa ile coupon wewe ndio unaenda kupea mwenzako, na ilifanyika katika facilities za serikali, na tulikuwa na researchers wale wakubwa ambao walikuwa wanafuatilia hii research kwa umakini kabisa. This is one of the biggest ethical bodies in Kenya, KEMRI, and the first for the sex workers. Na ni sisi tulifanya kusudi tutoe maneno kwa midomo ya watu kusema sisi ndio tunaharibu watoto. Na kuonao mwaka nĩ gũkoragwo na mũthĩ wa gũkũngũĩra aruti a wĩra. Maraigo nao wĩra ũyũ marutaga nĩguo ũtũmaga kwao kũnunga gĩtũngũrũ, na ũguo nĩ mabatiĩ gũtambũragwo nĩ thirikari mambũra-inĩ macio, magĩtĩtĩrithia atĩ gũtirĩ mũrĩo ũtainia rũthĩa, na gũtirĩ wĩra na kawĩra matikũhũthio rĩngĩ na kuonagwo ta marĩ thũ cia bũrũri, amu ũtiganu wa wĩra wao na mawĩra marĩa mangĩ nĩ macembe marĩa mahũthagĩra, na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ icembe rĩake rĩa wĩra. Sisi kama wauza ngono nchini Kenya tunaelewa kazi yetu na tunalinda kazi yetu, na tungetaka kazi yetu iheshimiwe kama kazi ile nyingine yoyote, na wakati ambapo mikakati inawekwa ya wafanyikazi pia sisi tukaweze kukumbukwa kama wafanyikazi wengine wowote wa hapa nchini Kenya. Si mnakumbuka kuna wakati rais wetu alisema watu wajitokeze waonyeshe talanta zao ili waweze kupata mapato, kwa sababu serikali haizipatie kila mtu kazi, si ndio? Sisi na hii profession ambayo imekuwa hapa ya miaka mingi tangu zamani za zamani, tumetoka sahi kusema ya kwamba sisi hatutajificha tena, na sisi ni wafanyakazi wa hapa Kenya na hakuna mahali tunaenda. Kitu kizuri ni watutengenezee sheria ambayo itatuprotect, na watuondolee hizi sheria ambazo wametuwekea ambazo zinatufanya sisi tuuawe kila siku, tupigwe kila siku, kila wakati hatuna amani, kuhongana kila wakati ndio niweze kufanya kazi nikiwa na uhuru. Marenda thirikari kũmarora ta iria rĩriko ĩteithia wĩra wao na njĩra ya kũmatambũra, makiuga wĩra ũyũ nĩ wĩra ta ũrĩa ũngĩ oro wothe, na matigũconoka makiuga gũkũ nĩkuo macinagĩra nyoka na thikũ ĩkĩira magakorwo na kanyamũ thĩinĩ wa mondo yao.